بيجن خيانة لنا كات جلب وشا بخو هاي كساكي بتاع ساعة عرض خو بخو شولي خو بكات مرتاح ببيت حكومة هنا كات تعيين كات ديجين هجا تركوا قلت يا فده بوشا فايدي كردوك هريما كردستان دويري داده چه بو ماجي بوشا وش در حد بن عمش در حد بين مانه انت اصل ما جيت كرش دست پیش خریا که باشه برای حکمت هرم کردستان گله هاری کار بی بوی چکدانان پککی و آشتی آرامی بکبت هرم کردستان بو نمونه اف سنورت سندی و گلی و بروی حتی چه دبر ریکن و نیرویا اف گنده بن نخوشیه دا اون چندین ساله بو نمونه از مالی تشتی و هفتم حتی فی گفتیم دو سه جاره که گنده خواب درستایی ندیده هر جاره که هم چونجی ام بو چند ساعت که چون گنده خواب ببینین والله بو خلقي گنداوان باشه مثلا وين وي باطيفا اي وي فاتيرا في گند همي گندي خا قالكا هيلانا مثلا برترسي وان طياره وان جاكن شولي خد كين او قالك بوان باشا يعني قالك جي مثلا وان زرعتي وان هيا او جنيكي وان تشتي وان في كان صاله همي محروم من قنا هاجي زاني جبر طياره وتنويري او ناهيلنشن احتمال اسبوعي جارك يا ناهيلنجي بس بوان قالك باشا مثلا في ناحية مثلا كشي ببي مفهوم كيفاش دقيقة انت كردستاني مفهوم مثلا اف قندت ما دفر اقول از بجم قالك قندت هين قندي نشب چنا قندي خوا جبر شار پککی و ترکا اگر اف چکه بیت دیناندنه گندی ده قصه گندی خوا کنده چنه ناف ویستان خوا ده چنه ناف گندی خوا ده احتمال اگر کسات بید گندی خوا و بخوا خانی آوا کت پیدایست خوا بنا گندی لوی رژیان خوا بنا سری بخاطر شو توالی خودان کن بیستان خوا دیسا و کسی بکنه و دیتنام اف سکن عندنا شر و بيتشتغي جلقي باش وباندورا كماز نبسر عالي اشتيفا شل سر مستوى عراقي وسوريا وتركيا وايران يا دي ترجي سر مستوى الشرق الاوسط دي تنامو الدورة كي مازن لا